برنامه جنگه سلاو ریز تماشاوانین هجا ام ایرو لجیه کی تایبتن ام هاتن چره آشوده که و ناف سینور نافچه دارنده یا ملتیه اف در جبو کردستانیان جیه کی تایبته دیکلیم پیش دا امی بساوان تایبتمندیان جوهره بکن برنامه جنگه دست پید که شر آنجی سولاف پکاتین گلک گرین این خوزاین کول ولات ما گلک هنه. اف شرین بهیبت پیشکشیا انجام هن بویرن در آساینه که خوزای جمروواهی را دیاری کریه. شر سولاف آنگو شلاله جاوا هرکبار آجزناره که بلند و دهرکه را تگوتن. پیوا سولاف جبو روباروکن بچوک این جیجین زیده نبلند تگوتن. مرف دکاره جیرا شلالین بچوک جی بیجه. بله تماشاوانین هیجا وکی من دست پیکی دازی گوت ام ایرو لجیه کی تایبتن ام هاتن چره آشوده که و ناف سینور نافچه دارنده یا ملتیه بقاسی 8 کیلومتر جناونده دارنده بقاسی 118 کیلومتر جملتیه دوره اف در دکه و روژ آوای نافچه دارنده ده همان دمه دا لور مرف دکاره بیجه سینور ترکیه و کردستانه یه جور شوندا باجار قیصریه دست پید که لوراجی جبومه کردستانیان اف در جیکی تایبته اف چره نها لپش مخیاد که با آبا خواه جه هرما آلیه گرین نافچه سوازه درته او دهری که دره شغل دا بر به دره وته دره شغل ده همان دمه دا یک چاوکانیا شاغه کی چمه تاخمایه یجی جچر جورتر بقاسی 2 کیلومتر ودا گلیه کی کارستیکه ev av dur da di kanalı da derbastı be ute ve ki bu dimen da dinin bakasi 6 metre bilindahiya ev çırheye brastici le Kurdistan'e gelek çır uş sulav şelaleyn cirenk hene le brastici ev derbalkeşe usan kameramanı meji eğer bukşine le bir rahi hem şavkaniyen ave henin dızınar da وک زنارن بگرین جخوا او گرینا ناو نافچه سواسه یا مپی بحث کر ناو خوا جاو گرینا آوه دگره وکی زنار دی خویایه ج بقاسی 20 متره شوندا آو درته جوه شوندا زنار آن امبیج لات زوا خویات که براستی جی دیمنه کی بالکش دیتپاریه کی بالکش بهیبتی خوا و احتشامی خوا مرو گلک شناست که لوراجی ام کردستانی دوی لهر کاده لهر جیه خوا لهر خوشینکو خوزای خوا خودی در بکون اف در گرینه اف در دارنده آن اف جولامرگه وانه سرحده مردین دوی ام لهر کاده خوشینکین خوا به تماشاوان خوا را پار بکن بله تماشاوان نیجا برنامه جنگه ددومه روشن زیده بونا آوه دا شلاله آنگو رجگه تنگوتن چر بگلمپری جعالی قراخین چم و روبارین زناری دا دهرکن وانا جزنارین کرسیین لجیین بقراغ و دهرکن چر و سولاو نتنه جبو کیف و تماشا کرنینه ده همان دمه دا جبر واتیا هرکین آوه مرف دکاره بیجه جین جیانینه یعنی جنگهن خوزاینه
بله تماشاوان هجا وکی مد دست پی که دادی جوارا گوت ام هاتنه چره آشوده اف در جمرا جیکی تایبته در دورا اف هرما املینه نافچه حکیم خانه ملتیه البیستانا مراشه دیسا دهما دمیره قلنجکا ملتیه جیرانن ویدرینه اف آوا لپش من خویاده که براستی جی آوکی هجایی دیتنه یه اف ارنگاریا دورا اف چره آشوده چیای نورحقه همان دمه دا چیای بیداغی و چیای هزانه و چیای لگ دورا و هرم پیشاندیه جیه کی گلک بالکشه دکلیم پیش دا هنکی از بحثا شکلو شمالا لاتن و درجی بکن براستی شکل لات و زناره و دره بالکشن هجایی به بحث کردنه از اتکلی پیش دا بحث بکن جنگه دادومه ev heza der asayya ku çir û sulav xwedîne mixabin nemayîndene. Li welatê me gelek çir û sulav hene bi mehûbûna avêra tesîra wan çirî bi demê re diqede û ew xwezayî bi serê xwe xira dibe. Bi vî hawî çir û sulavên heybetiyên xwe wan da kirine dimînin. Li welatê me çir û şelaleyên herî zêde li jîngehên çiyayî ne. Meriv dikare bêje ji Torosan bigir hetanî Zagrosan bi dehan çir û sulavên bi heybet hene li welatê me. Li dinyayê her sal bi milyonan turîstên serdana van çir û sulavên bi heybet. Di dinyayê de sulava herî binavî deng sulava Angel a bilindahiya xwe nêzîkî 1000 metreyan a li Venezuelayê ye. Bele, niha jî ev darên derdora çirê aşûdê, darên bizû û biyanin, ev dar pirayî ji avê hes dikin, darên kevnarin, bi rastî jî gelek fêda ev xoşkê, xaşkê darê û pelê wê jî gelek ji bo nexweşiyan bifêde ne. Lewra jî divê em li van darê xwe yê derdora avê bi taybet em xwedî derkevin çimkî taybetmendiya avê û ev taybetmendiya van daran hev û dû temam dike û ew em bêjin dermanê ji darê an got em bêjin ji ranê bi avê di ranê darê de di şaxê darê û pela darê ji bo metke şîfa ew jî merû dikare bî vegire ji bo wê jî divê darê derdora avê zêde merû nebire ew dar çimkî ji bo şîfayê gelek başin ev xoşkawî dikine çay dikin çay ji bo nexweşiyên hundirîn gelek baş e bi fêde ye di hema demê de pela wî jî heşk dikin zivistanan dikin çay lê bi taybet xaşkawî xoşkawî gelek ji nexweşiyan re baş e. Niha jî ez hatim kişiyam ber zinarê evlatê dora çirê aşûdê bi rastî jî ev lat zinarekî balkêş e kevira wî wek em bêjin çiyayekî hem volkanîk hem jî kevira kirsî û hem jî kevira nêr yanî wisan pirrengî ye ev zinarê vê derê li jor jî meriv dibêje qey kevir û xercatiye çêkirin wisa di nav hevda
şey güzel fazayı çeviye u bace ki devirda evji beherkina ave ev şekil hatiye daim brastici ki beheybetiye faji usan marad kara bişbine insan ki usan خلشی کی نابره دا چه بیه براستیجی مرد گاوت کلا نوا خوازای هلا خوازا ناو اردنگاریا کردستانه به بهتر بالکش به و بدویه و خوازای بهتر سر مرو حسیاتا کی باشید که براستیجی از نها شانازم اف جی بابو کالمه اف هرما ولاتمه بیچ کارو بجن سینور مه ولاتا کی دنج قطینی جی کی وسا تایبت اف هاتنا و درجه گلک شانازم بله نهاجی ام هات ناو دارن سماقان اف در بگشتی و صحتان لات جورج اف برپال لات در دورا چره آشوده همو به دارن سماقان پیشاندیه براستیجی سماق فکیه کی تایبته وسا هرچقاس دمسال زوستان بجی چند وشی وسا پیو مانه سماق تماشاوان هجا تایبەتمەندیە خۆ ji bo pişika reş ji bo qelb enfeksiyonê yanî bêngirtinê gelek baş e di heman demê de taybetmendiyekî simakê heye dema hebikekî jê bikeve erdê ew li ser koka xwe şîn dibe bi wê şînîtiyê derdora xwe hemû dida ber xwe yanî ji ber wê jî dema însan çandiniya simakê bikin zêde danaynin yek du sê datînin ji xwe ew berebere xwe bi xwe derdora xwe dide ber xwe û hawirdorê hemû tije dike. Ji xwe li vir derdora me jî wisan xuya dike. Yani ev der xwezahî ye. Ev dar bi destê însanan nehatine çandin. Xwezahî li vê derê hatine ew jî taybetmendiyekî vê herêmê ye. بله ام هاتن چرا آشوده دوی امیکی بحث ناو نافچه دارنده جی بکن ناو دارنده یه هری کهون ج سردما هیتیتیان مایه ناو زنگی باره بدمی را ناو هاتیه گوهرتن هری داوی ناو دارنده تشکی وسا گرتیه سالا 1928 ناو هری داوی دارنده تارانتاجی تیرانتاجی ناو وساجی دارنده هات نکرن لی نه ناو روزانه تب کارانین دارنده ام ویدیو چارچوبه دا ام دسا ناو دکن اجا اف دارنده نافچه ملتیه 45 گونده وی هنه 15 مزرعه و 7 شارداریین دارنده هنن براستیجی جیه کی گلک هجایی دیتنیه به چاندا خوشی نج چاندا ملتیه ناو ملتیه دور هر چقاس ناوبر ملتیه و قیصریه دا بجی جهر دو چاندانجی لور اف خودی لورکتنا چاندن کونار هه جخوا هر چقاس لناوندا ملتی و در دوراوی لارگه و هر وها باخشه دارن سیوان و مشمش و قیسیان هب چاندنیا ام بجی حشکه میوین مشمش و قیسی و سیوان بکرن لدارن دجی او چاند دیسا هه ناوندا دارن دجی دگریه کی وسا پجوک دایه ده همان دمه ده کانیون زناری گلیه نوسا هاوردور جی هنه جی کی بالکش جی کی خوش هجای دیتنه براستی جی دوباره از پیدوینم از شانازم کو اف
boost bi boost li ser haka Kurdistanê em digerin wek ekîba jîngehê û em van dîtbariyên xwe û an jî ew agahiyên derbarê herêman da bi we temaşevanan re parve dikin. Belê jîngeh didome. Temaşevanên hêja niha ev cî ez lê me ev jî dişibe wek em bêjin şir lê ev şirekî ne xwezayî ye ev çêker e ava ji jor age ji sulavê şirê jor diherike tê xwarê li vir qenalekî çêkirine ew ava ge di qenal da derbas dibe li vir taxliyê vî derê kirine û ev rengekî wisa bi keviran betonî wisa çêkirine şiklekî wek çir danê ji xwe xuya dike yanî şelale û çirên xwezayî wek çêker taybetmendiya wan an jî em bêjin li ber çav ew navbera ferqa wan xuya dike me xwast wisa Kurd ve jî em qiyasa xwezayê û a tişê çêker bikin. Niha jî ez hatim da ev çirê picûk ev çirê picûk li rexê aliyê rojhilatê çir diherike bir zêde ava wî nime lê wek hêstirê çavan diherike ew dara biyê ew jî lûratiye ew ava jor da diherike ew dar jî ji wê avê feyde dibîne û wisan şîmiye li xwe jor jî hen darên bizû biyan derhatine ev jî wek detayekî picûk mixwest ez behsa vî çirê hêja jî bikim bername jî geh didome temaşevanên hêja. Temaşevanên hêja em hatin çirê aşûdê divê em hinkî behsa ev hawirdorê jî bikin. Bi rastî ciyê destê însan û destê helala destê desthilatdaran pê bibe bi rastî jî ji ew xwezayiya xwe dûr dikeve. Wekî li vir avahiyekî çêkirinin wek ciyê rûniştinê wek ciyê rantê dîsalûr çêkirine û heman demê de pir nêzîkê şelalê jî wî çêkirine, nêzîkê çir çêkirine wisan yanî pir avekî baranekî şilî şilapekî zêde çêbe belkî av jî bi herkelî wî ew qasa nêzik çêkirine çima ji bo ku însan werin wê derê û li wê derê em bêjin xwarin û vexwarinê xwe ciwan bixwe ne aydê xwe û evana jî li vir ew ê hene dora çem ji xwe ev aveke ji çirê aşûdê diherike xwarê ber bi navenda darendê ve diherike diçe evana jî van sêbikê ku li vir çêkirine bi qasî deh 15 heban çêkirine evana jî wek kirê di dema havînan de gava însan li vir têne seyrangehê xwar dikin evana wek bi kirê didin ewan û ji bo rûniştinê ji ber ku li hawirdorê ciyê rûniştinê nehêştine hemû van sêbikên bi vî rengî çêkirine ev niha jî ciyê ez lê me ev jî wek pireyekî çêkirine vê pirê jî ewa wisa di ser ev kanalê avê da ji bo derbasokek çê bibe ew derbasok jî li jor
دیسا ریکی چه کرنه وسا جبو که مرو درباسه بر شلاله به یعنی او جی ده تکتنا لوردا جبو دیتباریه جی وک امبیجن بلیت برین بهایاوی 10 میلیون 15 میلیون او هاوینان tabi evde ben anan hakestine jbو که دمسال زوستانه یعنی وکی من گفت دما دست انسان بخوازای دبو او خوازا براستی جی جخوازا بونا خو درد که و دبت شتکی وک شکر جخوا نها تشتكو من بس كرجي براستيجي اجا اف تشتن الهوردوري اواهين هوردوري هاتنه شكرت تنه با براستيجي از باورم هيبتيه کی گلک جا دیدباریه کی گلک جا بر چاوان هبانه دوی چارچوبه ده از دخوازم بجم گله ما لکودره دبه بلا به لهمبر اف پیکاتین دستلات بکن لسر خوازای دلیزن لهمبر وان تشتان سری را بکن سری را کرن تنه نه بلیدان و شکاندن و اوه گوتنه کی بجه بالکشاندنه کی بجی او براستی جی سری را کرنه دوی دما مجار خوزا به ارنگاری به او آخ و ولات به دوی سر مرد جی بلند به بله تماشاوان هیجا ام ایرو هاتن چره آشود اگردای ناخچه دارنده یا ملاتیه آوا چر وکی برفه وکی شیر سپی جور دا دهریکه چند چاوکانیین دنجی هنه وک جالیه راست دا دهرکن بر بخواره و دما مربطه نوا خوزای او دنگ خوزای دنگ شویکان دنگ آوه دنگ هوای دنگ بای براستیزی اکوردکی بسر مرد دا چیز که وک از باور کم نها دنگ بیجه کی لبامه همانا جدنگ و آوه سود ور بگرتانا و دست بکره شرکا گوی خواه دنگ لی بکرانا هرچی خواست کاروبار مجی کار گرو گشته و لی آوازا مزی آنجید علی هنر داجی اینکی صوتا مایه ام دکارن وسان اکوردکی و بدنگ آوه و بدنگ خواه اجوه تماشاوان راجی راگینن Hey lo lo 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 Vek bevi kaidei denge marv u denge ave ev akor david ve marv hinki ev bu ke mufas به مکان کی بجی وسان جو تماشاوان را بجم بله تماشاوان هیجا ام ایرو هاتن چره آشوده ما هن شاودرین خو و دربار جغرافیا ادمیگاریا و دره دا هن شاودرین خو گو تماشاوان را پار وکر ام باورن برنامه کی لگور دله و بیا بهویا برنامه کی دن لواره کی دن لجینگه کی دن ببینن خیر و خوشی دا بخاطر و